wende no sese Keni TV va nivodo. Ni na ukethia musiaisia mwendwani matuko 5 mwini wa Monza mwaka ni wa 2016 ciungamite sa Monza sasia avilika ya umilono cio vala ngutho cha nthini wa cheni cha movo mwendoni uyu vala ngumanithia kana report kasa minoto vikia kwa uyu metukithuma kaunti ya Masaku ni kana sukulu wa imwana wa mitaboni ni wa mina kwitho ithivwa kiwiyo ni cha kwamukia umunthini amaniwa vala amaniwa mewa menuke kwa ivindele tesike ukunikili utwaiwe na ivindani vala ingingaliko cia makueni sukulu wa mutituni ona wi mwana ni cia mina kwitho sivivya sukulu usu vala meweta kana mwalimu munene wa sukulu usu ethiwe avena amaniwa amwe simu cio cia moko na itina kwithwa aimavena avivya simu isu indi kila kitumie imwana isu ithata muno na cia thisia vivya numba cio koma kiwiyo ni nachocha kwamukia umunthi isu ni ripoti imwe ila tende na kwatiana nacio ni kenda tuninge movo ondu mekwithwa maikitika na ugo otondu uile kuma kaunti ya Masaku na kuma kaunti ya Makueni indi ni kwithwa ndicio kithia na ripoti ingi mingi masito makwani Veronica Mwende Wanzue.